Upper Daygrum LP School Prabjin Pen Lothan Bang Inut Nangji. Mai sam rong pia rong rat pen dipali rong par pia pan kar chua jai me kipadok pon. Borkok ME School along CM interaction jai me kedeng. Karbi Anglong life adaba birta long peneli sami beauty baby pini birtang ton pen arjuponik tha. Nilip Education Development Block ki parlo koilamati havar pen kahelo kilometer in koiso se Upper Daygrum lokhiram long phar arong along ihum lo ke charlia hemdo bonta lo charli klimso mara phai ke do o lo bonta than bang in vera jok nona kimi than bang inura phan Karbi Anglong Thomas Council hin pen nang toy vek thapusi chuning ripong Karbi Anglong thoi la pen inglong havar an so se lu ke charli a hinanat mate toklang tokbor ke charli a hinanat an so se kengkam chejor ponja phan pura Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kliram long hanga hin pen quality education pomen pen asai kipaching bar krijia phan dodi sang se pen siding ponbom si pinang an kachiprek ang thek dolo Bonta Upper Daygrum LP School along ke nonamat lu ke charli klimso martum aphai ke bang plikep so se dolo lapen hapu anganwadi center along klimso martum pen pachirop rappet pulote kadukave bang chok sikep so se non ke plengtang lo Bonta headmaster inut vet lu ke than pinangan ki sum dolo lasinon prabjin pen non inut assistant teacher nang toy thapasi SMC ame phu bindo rong phar headmaster pen rongara ritum phirang ke tum mathengnu nang chi than pon Nili kachiniat tem ke thanji abang kala halo nili ra bangso Upper Daygrum LP School long nili pining an kan mithom running bom lo bangso Upper Daygrum School kalana di apan asile bangso pena prang abang ke anaka prek siklem stani nili kan mithom an non running bom lo bangso school long kawe abang ke itu technology school tame building ta aban side lo da repairing same ke bangwe la panang ke pipe ajording tik lo asile bangso school long ke sumar ke duk ke thak ke charli adim anta tuar saya akim ni tum long de langdam pulotang te difu town pen kelochet ba hoi ajek anam bangke commission a school si thegam long eta me inglong ajeng ange dak ni to dim chot lak bure ta hai sita adani to Upper Daygrum long ke binyani anta me labangso school ke ka develop bang ni thegam long la je ni li president klem bom lo sita me ni li kiklem long tang anakam mapan ni phanai pi ason ange ni li wan bom lo sita me ladak school sami building mission ave floor ta ave lo lapen ada bandari wata ave lapen ada school along la kichu junje phang kitung dang kitchen room same mission ni tum hana pipelang lapen apar same dada cooking bang student ke pining an bang nang bat ulo same kitung dang bang ni wet pen ke sik sakta theta lapen apar same ni ke chuni din gang tung bang ke ada ni long education board chairman ake hai sir George Pi apan sami ni li ake hang pon padolo sita dada na komri pinian sami bang gelang je alang li bang te da ki duk kisung alang li thek long pen ni tom phana rap pon theji usini le ning thelo ta me alang li pinian tom na rap thek thela pen na hom bi thela School hoi ar pong tawe mate boundary wall tawe Ladakh ta area ke thompen vote polling center ta dakamadlo sita mission avelang Nilip Education Development Block Board Chairman George Rongpia phanta chohang pon pik anlo sitapini ani anta dakwang ve puta than pon lapenono mat cook inut nanglang school a hem kisalok japhan hemasarnung aklong floor along kisalok japhan ta Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kliram long hanga phan lapen Nilip MSc Pobitra Rongpia tuma phan chuning ripong Koilamati pen Samsung ti Karbi Anglong life Nijang Karbi Anglong lakhai si Duaramla constituency ki parlo mate vothat langso town number 3 Maisam rong pierong amikar Joysing rong pharapen Rojani bepia so pia klengsi Sami Dipali rong pharpi MSc Geography subject long first class first chepalong dun thekapot karchu ajai me kedeng pon Lasonsi Sami Dipali rong pharpi alangli bihek pen baithalangso JNV mate Jawahar Navodaya Vidyalaya School pensi class 10 mate indeng kep chipondunlo Laso pendera phi Tinsukia long si higher secondary ang deng an Charlie dunlo sonsi puthor alangli BSc ang deng abang Guwahati Chris Jyoti College pen chipondun thulo
nonalang li puthot MSc ang denga bangke Assam Silchar University campus pensi chipa undun si geography subject along first class first gold medalist chipa undun pen Karbi Anglong arar phan sitame nong mewan pilo lason si pini bangso jai megalong alohiman pen XEM sar imbe XEM Mongol teron Ranger Waisong terang penchenglo ruang asal pen SGB tum stame chitong dun pen mai RDP dun si mai ing samjin pen pachun ponlo adi pali ro harpi ke dak mai sam arong asarlo ke alang li behet dak jambo dak ke tege de ke alang dak ke charli ang sunang sunten dia ni alang li olakan angkang pen first division la pen gold medal MSc la ke long pon redom la so puthak si rong isi ba sama rong la hente dia ni alang fan ka chu program de pon no ni to rong si sa de alang li alang de lang le pen ke da rong so fan anong nam nagawan pi la masa rong pi arong apala chen kali Karbi Anglong Assam kang wasanya rong di si kemudian anong le kawan pi thegapot ang pan ling karong ke hok la ke atyo ka tero aso pang ke ni ke de polo masa arong rong sipe Katela non ubi kimi to san non le hen pen kisu to kimi to pan ini la bangso a program mata aya de mata a mailong peke la so siri ken kali kan tu le nora dina kai dang obe ke mietung ke a vivia to ar ke dam a pedang do ke thap ti jon thap ke lo ke klam thap ke klam ru la hai ka solo obe ke mietung dam to na le si ngon bi so me pen tum ke pot ke la lo mietung mesela tuar kedam longi kedam saya pan banke apang suke malong pet tapi aku tu kelang dengan kecari dan kecelong don kethan tomung pen celok ya Chinthong pen himai rong par Karbi Anglong life Kidam tang there ni phai sir keparni nijang Karbi Anglong lakhai si Dwaramla constituency ke parlo Borkok ME School Pathua Klamalong, Karbi Anglong Autonomous Council Tumpen Patirpi Ponsi, Pini Dwaramla Constituency Parman CM Interaction Jaimek Padupong. Labang so Jaimek Long Aluhiaman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang, ex-MP Horen Singh Bay, MLA AM, MSc West Karbi Anglong DC, Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Pen Chenglok, SGB Rongasar Pen, Break Jump Party La Pen Hampang Song Tum Chitong Dununti. Jasemet pet labang soja mekedeng ponang kok lake break jam constituency along ason ku PPC rara kisung malapen ku PC kaching thurasai Karbi Anglong Autonomous Council pen ki claim kedam ponang langma lahaya puthak rat alam kachini ponja phansi bang soja mek padopondo mailong ki ongdung armo tum chitong dunsi mailong aliralon dujot ing samjin pen pachun pon Jutai itu long free ke thom tangai tapi kini tu misi review meeting dulu karena langsung dulu masih kopi pia saya yang dengsi kedeng pondi mah kelihatan tu dari ponden lo lapen ke non ke tu tangan atau poka picun bija pandungkar kalau tu nomor sponsil ke saya yang deng untuk problem tu lapen ke kira ceklo bangke lara tumpin pulau nangi pian piun anak saya yang deng bangke ni tu rara tinggal seku anijok som det pen kan siang bong lahaya sayang deng kapetang edji ni tungkar kalau tu nomor sponsil ke Chinthong pen himari rong par Karbi Anglong life Kohora England Pathar Anparta Golaghat district pen inter district adoya hoelong amat kutip pho atangka panongsi kilometer plira chitim an MLA Dorsing Ronghang Tovar Kaselam pipona jok England Pathar arara tumpen kachuru paduponenti Lason si Lakhain ko ratrok Dwarbagori MSc constituency ke parlo Kaziranga National Park pen chihoilo Kohora England Pathar Anparta Golaghat district pen inter district adoya hoelong amat kuti phuatangka panongsi non kilometer pli rachitim atovar keselam ponbom theklong si England Pathar arar tumpen kachuru paduponenti
Lapen haku pen tovar ka vipen ki sung ki phupen non ki jok ki long apor jasemet MLA Dor Singh rong hangaphan hadak ki do mate England pathar arong asar Romesh tok bilapen rongara tumpen MLA Dor Singh rong hangaphan kachuru padupon thu itu penenga sengkana long manene tumpan kilometer pli tovar nangapi ye elitum kaching hon Dor Singh rong hang alangli ke mang pon bat ke matha pon ke mesena jai ni mate Dr. Tuliram rong hang sar pen ke thege ding ke do ana pan alanga tum jitu ni tum ake matha na ke papling pi possible alang tum man kachuruji possible pini nang tum apa nang coba pot ini konsistensi ke duar baguri konsistensi ingle pothar sentong tok bi tu mane lake kohora jeep safari counter tu nitun dak sentong tok bi arongano kilometer pli nanti la so to war kilong pen nang tum son ningarong pik la puson dulu mah ni tum mane ningkarong ciputek mane cipun epin ningkarong son si dolo nasi ni tum budi pak pipin pen sedame je do sa Dor Singh rong hang la langli itulah suatu war naga selampi por bangke ni tum rong si pen dame langli pan suri akar do mate akirup pi pajer pon lo naso kon mane kam paklem por bangke langli litum iglo mane Don Sagar Sodhuri langli si non naso kam mane do desang sepin pen non kilometer ke thom an non ke klem tang puli pudat tamelo Lapen contractor Dhan Sagar sitami bangso towar ningkan siang bong patang pon vek puputa pherang ketum karjupana hut jithan pong. News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong Open Rapid Chess Championship surihini rain kora phoki pathu ki biponalong Karbi Anglong West Karbi Anglong Pendanglok Golaghat Hojai district penta chess ki pathu thekser bangthok sikep Societum kipathu kachepati dun. Kidamtang theraponi pioneer kebrani Mount Calvary School Amlapati di Phualong Karbi Anglong District Chess Association atum chipatir piponsi Karbi Anglong Open Rapid Chess Tournament surihini rain kora phok kipathu paduponlong. Bangso kipathu along Karbi Anglong West Karbi Anglong Pendanglok Golaghat Hojai District penta chess kipathu thekser bangtrok sikep Societum kipathu chipati pon. Bangso ki pathualong championship anong e ki rison ingti chipari deng pondo lapen hini anong e Samsung ingti chipalong pondo lapen ki thomanong e Robi Singh teron chipalong pondo sonsi bangkre photuma nong e pajer pondo nong e ki pajer pondo mailong Karbi Anglong District Chess Association abarim maipu anparta bidisar Umesh teron dunmaipu Girish Chandra Bora Robi Singh teron kongchunbang ki rison ingti rapchunbang Bapura mingti Sikdang chunbang pachithang chunbang Samsung ingti lapen klembang photum chitongdun Bangso ke pathualong International Arbiter M Arun Singh hin pensi ke pathu chari ponsi mesen pen bangso ke pathu pachun pondo Here taring narket dak Calvary School along Karbi Anglong Rapid Chess Tournament Edolo lasi non prize kado kabe pini ami siwet sih mana pejud dalo kado kabe player cetong bang chok sikep do pasulang bang ben osomara tu makasa thak lo category wise thak lo ben kela top 10 atau mana antara nom pejud lo ben kecengsi ano eke aku kirison inti silong lo adun tu bangke alang ni Samsung inti lo ke thamanong e bang aku nildung sidola la Robi Singh teron lo asim besen kan pinila sa chess pachunong lo dong mukak pen Samsung inti Karbi Anglong live. Dolamara bijuli BWD tovar ka hingno par pegajok rong chogara retum chingrum pet pen tovar ka chisilampon lapen lasu hut rong along ki theki ding tum cherabdun sangti along ki thokje phan pipa jerdununti lason se inkola trok duar bakuri MSC constituency ki parlo Dolamara bijuli rong chok ara thur pak pen tovar ka chisilampon
rong towar phan bikoksi PWD towar si kasilampon padolo athe bangso towar lake aju phirlo si kachileng nangji rong sor ani wangta mantu si sarkar tumpen silampon poma pusi chonghong ponglo bon sitame non kasilam lidera jok rong sor aning ki pung pena jok thurpak pen towar silampon ang koklo na penaning kanwang dolamara PWD office along budho teron sitame wangvi puta hawarara tumpen phirangke karjor hut nang thandun ningke mi pen towar kasilama hut kachirap duna bang phuatum kangbura tokbi akijor pen sangti humkep lapen art of living a member mohon taro sitame tangka kachirap dun nasi prabjin pen dolamara bijuli rong trokarat kachileng towar nang silam pivek thapusi local mc mate em richard tokbi lapen Karbi Anglong Autonomous Council cm dr Kriram ronghang mla dorsing ronghang atuma phan kachuningri padopon News report, Karbi Anglong live. Pingi berta kelapan si kang tong paniklo kardong.